Akpele menya sala vi obe mi le ka won kple mi le Ebeniba TV jogan bo mo wana woji kemia pedo pe le Double Junction ye le yema akoti komnya jo ikovado miebo akoda de yabalanchi nemi enye nate agboye me Peter ya no zima ha jo benemi etebesari ke mi le ka fnemia agare nya joma mi alanku de ngodo nya muti nemi Ita kaula kamde aguba kubito yonala amuga nutoma ufa asile akwatori fa yuma laikama wode wan heavy pa agbada yiku ko de fridge me la muti Kenji chude jesi la amuga nutoma be de bi halame akbe bla enne vo eve bla ashike vo ade wonya me yiku mulo goma jesu kudu to po le amuga nutuo me Kala akpabubu ha bukola le amuga nutuoma wo yo na gana jidudu ba wa alankuda mama mi pa enyaunti na yo na menya wa yoda yopopu de apameika yumo agaide dowodi wana wo mahu Kenya salary do he club bole me bodo gale egbeton mi la matro mi mava no va garanya jome nemi Akpabem le de ka won plemi le Ebeniba TV jogan po mo wana woji kala egbange keji ado pa yikenya nusaline every English dictionary in do fa yike ele megbadam ne mepanya jo afi wado bole te sari ke ele miepom le kala re yema hande jesi be Ebeniba TV nye do fa alonya jo do fa adudiare yike akonya ta kakare siari kala jojo he na poto ajo le he wa abajo katan akwada de nyape ya balanji nemi kana mia aje gome ke mia ano agbansro nyo fa akpaji nemi da kaula gamde gojo do fa yike na la agbansro nyo ti bom le Ghana to come titweni upa aloje yike na la amuga nutu jipoma wo adem be de bi heleme akbe bla ende vo eve bla ashike vo ade wonya me yike upo gome le epe du po yike na de vi umro le gome je suku mo hana gegere titina suku me le Ghana to come gudu ka wo dem be le epe jinu we de kepenkeke we ashike gba ye de vi oja gba yike wo gala du po umro wona yeme yike wo wunu le fida nkeke vaiji ka do feji ka wudem be le amuga nutoma gudua yoja gba yike yukpogbo nwi be du po umro wona ine de vi otutu do hana titina school yike nye senior high school le Ghana to come gudua yoja gba yike yupo du po wona wa enu yike nye afoku alo ala yike de vi wa ko bodo kwi le du po umro pe agbano no majegaji wona yike examination more practice for 1 hour you mo think po de kale amuga nutomu ka amuga nuto pe agbana soro pe jipola yikele ngo ne soro nyawo le amuga nutoma eji ka wudem be le ntuvio pe go manjubi na me akbebla eve vo de ke alafa eni bla andran vo de ke yikenya 21,871 wonye sukubi hla monye ntuvio pogome le epe du pongro wona wome ka oji ye wudem be le nyan vio pe akpaji akbebla eve alafa eve bla eve vo aton yikenya 20,225 wonye nyan vi ko pogome le du pongro wona ye wome ka balance do biele amuga nutoma weji ka wudem be le mo ponde de biade ikama agere du po home ike wangro du po wa wona mametin yiji le amuga nutoma ike fiebe de bien hleme akbebla ende vo eve bla asheke vo ade katane nko le amuga nutoma ukata wonya me ike wo gwo du po ike wo ga po unjeje ne lo po wona me ka balance do peji ike wudem be le epejinu we de ke me mi le penke bla eve vo asheke gba wona ike anye developer titina school tete hana gagare titina school ne wo ko do ko ma tununwi yike anye computerized selection of school alo senior high school fa wona yike na ayijia yocho nkeke ko de etuma yike wo aje wona yakata gome ka balance do fe yike wo yiji wo ko ne amoyi ko ne viji pola kwa pledge la obe wo alan ku de school yike wo jebe de vi ona 43 hana jajira do wo ne gagare titina school ma ko do adangu ne jila yakata na la amuga no to ma be no na bo be na wacho suku yike no la amuga nutoma ala ba ganya onye nu yike evalesesem ala gbegbe yike na be won ha wo avo kochu aganya ope akpaji hana de bi ope suku otete le Ghana dukoma alo la amuga nutoma ka eji yike wudem be la epaji no we ebie won ka we eni egba ye yo akọ yo ope suku tete pe wona yo kata akọ avanu le amuga nutoma ka eji yike wo yo na suku bi obe wo apoto yike wo alefon
le woƒe dzadzraɖo ŋuti hena gege ɖe titina school le Ghana dukɔ godo ke wo dzi ke woƒo kuku ne dɔwɔƒewo hã be ne be yewo kɔ ŋutsotso kɔ edu abe ale yi ke Benyigba TV ele wɔm ne míaƒe adzɔgenukpɔmɔlawo katã le ɣeyiɣi me na wo akpe ɖe yewo ŋuti yi ke ana be yewoƒe nyatakaka kple heyawo katã wodze be yewo akɔ ato gbedaɖa asime yi ke yewo akɔ ne yewoƒe district offices wo katã le amuga nutoa me nanye nu yi ke amuga nutomenɔlawoa wo ase nya yi ke ne le edzɔdzɔm le yewoƒe akpadzi ke wo ɖe me be le amuga nuto me yɔdze agba yi ke yewo akɔ gbeɖasi abe gbeɖasi vovovo ame atɔ̃ le egbe vovovo gbɔgblɔwo me yi ke woakɔ akɔ age ɖe míaƒe nutowo me ke wotɔ asi dzi be wo ana be eɖewo nanɔ aŋlɔgbe me ye eɖewo anɔ eʋegbe yi ke anye agave gbe ƒe akpadzi ke eɖewo wo anɔ ʋedomegbe kpakple egbe bubu mamlɛwo yi ke no wɔ ɖeka le amuga nutoa me ŋuti ta Benyigba TV nya ɖe ɖeka kpɔtɔ atso agbalẽsrɔ̃dɔwɔƒe gbɔ le amuga nutoa me míakpɔtɔ yi ke mía akɔe ada ɖe yaʋala dzi ne míaƒe nukpɔlawo katã. Nyadzɔ ke sem ne le Benyigba TV ƒe mɔkpɔwɔna wo dzi ke ne mía atso le agbalẽsrɔ̃nyawo me ne mi yi ke mía age ɖe kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒe yi ke ne le amuga nutoa me ne mia ŋudzodzowo le dem ɖe ego be kpovitɔwo yi ke no le amuga nutoa ƒe dedienɔnyawo dzi kpɔm le míaƒe golɔgoewoa wonye ame yi ke woƒe asi ele aƒetɔ aɖe ƒe yome le yi ke me wokplɔ aza le ŋuti be enye ame ɖe yi ke eɖe wahevi ƒe agbe ɖa yi ke wòkɔe kɔ de fridge me yi ke nɔvia ŋudzotso de dzesi be lale yi ke wòkɔe kɔ de fridge me le ŋkeke gbogbo aɖewo ŋutia edze taflatse gbegblẽ wɔnawo gɔme yi ke wòle ʋeʋẽ hafi amewo yi ke ne wole eƒe golɔgoea wote de dzesi be nane ele dzi yim le aƒetɔ ye ƒe xɔ me ke kpovitɔwo yi dzi yi ke wo ɖe me be le aƒetɔ ye ƒe afɔɖeɖe wɔna ŋuti le yewoƒe nugɔmekuku alo yewoƒe alɔdze yi ke kpɔna adzamenugɔmekuku ƒe wɔna wo dzia wote de dzesi be ŋkɔ yi ke ne le esia ye nye aƒetɔ Frank ke eƒe tɔgbi ŋkɔa yi ko wote kɔ kpe le ŋuti yi ke awɔe be ne yewo kɔ ŋutsotso kɔ ada ɖe yaʋala dzi ba le yi ke Benyigba TV le wɔm le ɣeyiɣia me ne asi ne wòate asu nɔviawo ke kpovitɔwo ɖe me be teƒe yi ke wɔna ye le edzi yim le amuga nutoa me ye nye amuga nutoa ƒe toxɔdu yi ke nye eʋu yi ke kɔƒe yi ke ne le eʋu ye nye fievea ye wɔna ele edzi yim le ke kpovitɔwo yi dzi yi ke wo ɖe me be aƒetɔ Frank kple woazevi yi ke woagbe wo ɖe la yi ke wode dzesi be enye aƒenɔ Lizia wo katã wole dɔ wɔm le amedzrodzeƒe aɖe yi ke nye Kekeli hotel le eʋu nutoa me ke nya ɖeka wohi ɖe go be le yewoƒe adzamenugɔmekuku wɔna le eyi ke me yewo ge ɖe amedzrodzeƒe ya yewo kpe ɖe dzesi be aƒetɔ Frank ye ko nye ame yi ke teŋ vana edɔme le kɔsiɖa ɖo ŋkie va yi ke woahiãvi yi ke nye Lizia mele edɔme vam o le woƒe nuléɖi alo ale yi ke woage ɖe dɔme aŋlɔ ŋkɔkɔ da ɖe ne nane edzɔdzɔmea woate ŋu age ɖe woƒe dzi wɔna yewo me ke kpovitɔwo ɖe me be yewo kɔ nyanivia ƒe ŋutilã kuku kɔ da ɖe akpofafa dzi yi ke yewo awɔ dodokpɔ tutri nye enu yi ke aɖe aƒenɔ ye ƒe agbe ɖa togbɔ be yewo ŋuti kpɔ be naneke bubu aɖeke ele dzi yim le nutomenɔlawo dome yi ke woƒe asi na aƒo ke kpakple aƒetɔ Frank le aƒenɔvia ƒe agbeɖe la wɔna wo ŋuti o ta nyadzɔ ɖe sia ɖe yi ke ado akɔ tso kpovitɔ ƒe dɔwɔƒe gbɔ le amuga nutoa míakpɔtɔ yi ke mí akɔ to dzi ne míaƒe adzɔgeme nukpɔlawo katã. Kenema akɔe aƒo ta ne mi yi ke mía anɔ emɔzɔnyawo me titri le amuga nutoa me ʋukelawo ƒe habɔbɔ yi ke ne le amuga nutoa me wodze agba yi ke woŋlɔ agbalẽ kɔ ɖo ɖa Ghana dziɖuɖua be wo alé ŋku ɖe ale yi ke mɔmemi ƒe gawo le edzi yim le míaƒe dukɔme godo ŋuti ke ʋukelawo ƒe habɔbɔ yi ke le amuga nutoa me wo eɖe me be le eƒe dzinugbe ɖeka me ke mi le azi eve yi ke wo dadam le emɔmemi nyawo dzi le míaƒe golɔgoewo ke wo ɖe me be va yia hafi ne mía anɔ kɔsiɖa gbãtɔ le ƒe dzinugbe ɖeka ye mea woda le mɔmemi nyawo dzi yi ke wòyi ɖe sidi ade ƒe srɔ̃bla andre vɔ atɔ̃ le mɔmemidzraƒe aɖewo le amuga nutoa me ke wo dzi yi ke wo ɖe me be le kɔsiɖa me ke mi dze ƒe dzoɖagbe va yia wote ŋu da le mɔmemi dzi yi ke wòva ɖo sidi ade ƒe srɔ̃bla asieke vɔ asieke nye 6 cedis 99 pesos le emɔmemidzraƒe yi ke no le amuga nutoa me ke ʋukulawo ƒe habɔbɔ yi ke wo ɖe dzi be agbemenye nu yi ke ele bɔbɔe ne yewo kɔ ku ɖa le yi ke mɔmemi ƒe nyawo wole edzi ŋuti yi ke ana be yewo ada le ʋudzɔwo dzi le Ghana dukɔ me alo le amuga nutoa me yi ke afia be eʋuɖolawoa wo akpe fu le woƒe mɔzɔzɔ wɔna wo me ke wo ɖe me be le petro le lita ɖeka ƒe akpadzia yewo le dze fifia pesɔ 14 yi ke nye 14
14 pesos ke le 10 pe akpajia yo le je 16 pesos ke peso we aden le amuga nutomo pe momejra pe adewo ke wo dem be gwel ikenye momejra pe adodu ade ikene le amuga nutomo ke le banyiba tv ba pe epen le dioguma wo ede jesi be gwel alo momejra pe ikenye gwel wo dara po momefe oji pe sidi ade peso bla asheke bo asheke ike pe be na etekpo a enye sidi andro alo 7 series na nye be etekpo ike kweko yidem epe do pe bebele ike anye the next decimal point one woman ke banyiba tv le we bie amayike woni abudola le abuche pe gedewa wo dem be kuda jidido pa afo ike dem wo le mutia anya no ike agblen le yi wonti twenye yo asichala ike ne le amuga nutom kwa kuda le ike yo anya me ike abano abujo gbogbo hem le yo po mososo wona wo muti tanya ne sele ike ado acho jidido ogbo hana andodo ne bukulo pa bobo ike ne le amuga nutom mia poto ike mia akwe adara ya palaji ne mia pe ajoga nu pomo la ukata kaya pon pola bebe oke gei morega mia chonya jole egbe ngekeji ako asede yenye ekie aga habina ma ajole miegboa ma abukulo ma lenkuda ngodunya yunti mowodo kochu inemi Popito yo le didi no jaji pomle amuga nutuoma wo edejesi be yo pa asi ele apotore ike wo de nkona be Frank Yome yele abu fieve nutuoma le ike me wo de wan heji pa agbada ye wo ko de fridge me la muti kala akpabubua do pa ikene la balansonya oji pomle amuga nutuoma wo edem be de bi nhleme akpabla enne bla shake for aden bla jivo wonya me ko nglo do po le Ghana to come alo le amuga nutuoma kala ntuyo pa akpajia eni akpabla eve for de kala fa eni bla andre for de kenya 21,871 kala nyanu view pa akpajia wo edem be akpabla eve alafa eve bla eve aton ke ngona ike anye upe titi na school tetia ajegome le pejunu epenge ke bla evo ashikie ike wo awunu le pejunu gwevie penge ke we enie gbe kala akpabubu ha le mozonyo pa akpaja hukulo wa bobo ike na la amganu toma wona gbeda sijirido be wa alankude momi pe nyawunti ike awe be dukome na abobo na yole yupa dawana woman ka budola wo ha opokoko ike ule kukudem ne abukula ba abobo be wo alankude yupa bujo nyaunti to gbabo le dadamle amomi pe nyauji le Ghana dukome kudu nyasala bi ho ye kle godo me gole egbetom enye nate agbedo me Peter ye no zime hena jo vene mi le tebresari ike mi le do po ike dam egbena mi apanya jo le egbenge keji enye newsline ewe English dictionary ka America wonye modern dokata yenye civis akpenemi let me upon popota